आज तो जॉइनिंग हल 5,000 जॉइनिंग हल आज मैक्सिमाम बीजेपी भोट दिसेले जवा इलेक्शन गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय जाय भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना आथिखालाव बिपिएफ हान्जाया दि जोबोद गोख्रों जाबोबाय बेखौ हमनो हागोन आरो गुबुन गुबुन दोलोनि गुबुन गुबुन लिडारफोरा बिपिएफ हान्जाया दुर्बल जाबाय बा बिपिएफ हान्जाया 17 बोसोराव जेबो मावबोनो हायाखै बेफोरबायदि गोबां खोथा बुंदोंब्लाबो आथिखालाव गोबां रायजो राजाफ्रानो बिपिएफ हान्जाखौ माने मोजां मोननानै बिपिएफ हान्जानि सिगाङाव मावबोनाय हाबाफारिफोरखौ अनसायनाय बा मोजां मोननानै दिनैहाय लोब लोब बिपिएफ हान्जायाव हाबनाय बा बिपिएफ हान्जायाव जगदान खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोसेयैनो मिजिंथियो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै आसा खालामबाय। लोगोसेनो मिजिंथियो जे नोंथांमोनहा चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला एबा मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै। दा बाथ्राया जाहैबाय नलबारि जिल्लाखौ दानख'नानै जिहेतु तामुलपुर जिल्लायाव माखासे गामिफोरखौ सोसननानै लानाय जाबाय एबा बिथांमोनहा बिटिसिनि नागरिक जाबाय एबा बिटिसिआव सोसनजाबाय। दा बे हिसाबै बैफोर जायफोर गामिफोरखौनाखि तामुलपुर जिल्लायाव सोसननाय जाबाय बै गामिनि गोबांथार रायजो राजाफ्रानो माने बिपिएफ हान्जानि सायाव फोथायनाय दं, बिपिएफ हान्जाखौ माने मोजां मोननाय दं आरो हाग्रामा महिलारि सारनि सायावबो बिथांमोना अनसायनाय दं एबा मोजां मोननाय दं आरो बिथांमोना मिजिं थिदों जे हाग्रामा महिलारि सार एबा बिपिएफ हान्जायासो बिथांमोननि ओनसोलखौ जौगाखां खालामनो हागोन। दा बिनिखायनो बिथांमोनहा दिनैहाय गैयाब्लाबो 5,000सो सुबुंफोरा बिपिएफ हान्जायाव जगदान खालामनायखौ माखासे भिडिअनि गेजेरजों जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बै हाबाफारियावनो नुजाथिनानै मानगोनां बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा माखासे बिबुंथि होदों। बिदिब्ला बिबुंथिखौ एसे नायलांदिनि बिनि उनाव आरो एसे सावरायबावदिनि। रायजोर লগত এনে মত বিনিময় কৰিছোঁ মই বেলেগ একো নাই যেহেতু আমাৰ অঞ্চলৰ বিটিচি সোমাইছে সেইকাৰণে মই আদৰিছোঁ ভাল লাগিছে আৰু আগন্তুক 2024 যিটো নিৰ্বাচন হ'ব ইয়াত যাতে আমাক সহায় কৰে আশীৰ্বাদ দিয়ে এইটোকে কৈ পেলাই মই সহায় বিচাৰিছোঁ। কিমান গাঁও মানে দুটা পঞ্চায়তত কিমান গাঁও আছে 10খন 9খন এনেকুৱা মুঠতে এইবিলাক ভাল মুঠতে যিখিনি এৰিয়া সোমাইছে এইখিনি অঞ্চলৰ ৰাইজে আমাক মানে বিচাৰিছে 24 যিটো নিৰ্বাচন সেইটো জিকিব লাগে এইটোৱে পৰিকল্পনা আমাৰ এমপি জিকিব লাগে সেইটোৱে আমাৰ পৰিকল্পনা। কোনে কি কৈ থাকিব দিয়ক মই একো নকম। আমি বিপিএফৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ বিটিচি বাকী ৰাইজৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব ওলাইছোঁ এইটোৱে কোৱা মানুহ মেলা অনেক ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰে ক'ব দিয়ক মই একো কাউণ্টাৰ নিদিম মই কাকো কাউণ্টাৰ নিদিম এইবিলাক মানুহক কি ক'ম দে হ'ব। আজি তো জইনিং হল 5,000 জইনিং হল আজি मैक्सिमाम बीजेपी भोट दिसेले जवा इलेक्शन এইবিলাকে আমাক আজি জইনিং কৰিছে। এই গাঁৱতেতো বিজেপিত ভোট দিয়া মানুহ বহুত আছে দে হ'ব। मैक्सिमाम बीजेपी সাপোর্টার আমার দলত সোমোৱাটো। নাজিম খান, আরজিনা বেগম, লালচান ভূঁইয়া, সূর্য ভানু, কাঞ্চন বিবি, আব্দুল সত্তার, আনোয়ারা বেগম, শাহজামাল আলী, সানিয়ারা বেগম, নুরজামাল আলী, রশিদা খাতুন, আব্দুল সামাদ, হাসান আলী, সূর্য ভানু বেগম, সাদ্দাম হোসেন, রুনুমুনি বেগম, নূর হোসেন, রমেলা খাতুন, জমিনা খাতুন, আব্দুল কাদের, ফিজর আলী, সোহর আলী, সাবেদ আলী, মর্তুজ আলী, সালাম আলী, তাহের আলী, জাহের আলী, কসিমউদ্দিন আলী, কিয়ামউদ্দিন আলী, নেসের আলী, রফিকুল ইসলাম, শান মাহমুদ, শরীফুল ইসলাম, আসগর আলী, শরীফুল ইসলাম, শুকুর আলী, সুবহান আলী, বিল্লাল হোসেন, ওয়াহাব আলী, উমর আলী, ইসমাইল হোসেন, শফিকুল আলী, ইলিয়াস খান, উসমান আলী, শুকুর আলী, সবেদ আলী, আসলাম আলী, আব্বাস আলী, হুসেন আলী, আফসদ আলী, রিয়াজান আলী, আলু আলী, তুমেশ বেগ, মইনুল হক, সঞ্জীবুল আলী, শহীদুল ইসলাম, মুন্নাফ আলী, কোহিনুর বেগম, সানমিয়া, সূর্য ভানু, আব্দুল বারেক, হাফিজুল ইসলাম। दा बे गासैबो भिडिअफोरखौ नुनानै
जोङो हमनो हायो जे आथिखालाव BPF हान्जाया ओरैबायदि स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं जाबोदों आरो BPF हान्जाखौ गोबांथार रायजो राजाफ्रानो अनसायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दा बिनिखायनो जों आसा खालामनो हायो फैगौ MP इलेक्सनानो जा बा BTC इलेक्सनानो जा बा एसेम्बलि इलेक्सनानो जा जे BPF हान्जाया जे थारैनो देरहानो हासिगोन बेखौ जोङो बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों हमनो हायो। दा भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो आं बुंथ'नो हालिया। जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो उननि भिडिअआव फिन लोगो मोनबावगोन आसा खालामबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। थेंक इउ, गोजोन्थों।